Ka audition juga Reboy Superstar kalak poin nak syakap bakut mentah kasih kat rutrik nailur kabel along ha bernihat ha Green Image dan studio bat akan neka singi lak sakhi ke jingwan tu jo ke rudon sap nak ketika than ke belawan chkhmat berpen i la kisap ki phong ka bagi dan kumban superkan mawi ka Reboy Superstar lak penyak ka LS Imli Production bat nak liang kinong penyak ling bau ba lunchus Imli ulak pentip ru ka quarter final jo ka ransan pen isap long ha ka live hotarik nailur ha umsning auditorium hall. Datang cingkran alat kami tidak berhari kisah suốt từng lại cùng nhau thắt ladang tình trạng hàng nghìn thì đôi ta thì mana Indonesia ko dikasih. Dirty little note on posing, and when my hair starts turning red, you say I'm fine wine, better with age. I guess I learned it from my parents. The true love starts with friendship. Tertentu ada meningkat kuliah, teksnya berjangan perang. Kisah ya? Apa dan dokumen. Sukuman. Kumban naduk menung pila setang praktis. Naduk kan senang pila setang praktis. Perluan senang. Dan bahikai pina di praktis ni. Mana bahikai syak itu? Contribution. Men ngala teristong kat ni pada mentas ni ngala yo usok ta ngala song kon kemasim. Tidak ada judgement sama Bapak Joshua akan ketemu kita mungkin tulisan jadi kasih kepada kamu yang ada balat dan cerita untuk kerja kepada kamu sedap ada judgement bangla syacir audition kuliah ki baro mentah kasih wan hani apa bernihat ketika audition ke bakado jangan nika Reboy Superstar te Isham Syaki nang simenta ki bawan simenta tasi long ki kena berasya kasap hotelan abade kina luai ba kambon kinong syaki bawan tasi tinggal itu syai ki kimi ki pa kadang katanya Reboy ba kamtam ki kun semla ki kena abade ki bawan simenta hanika audition jungi jong Reboy Superstar ya ki we ki ba lai simkhia abade ketika audition te mentah kasih kumbangi long ba ketika si bakado but kan next round kan long hamstring hakalai potering bagata ni sestangi ka quarter final kata ka selang hakalai potering mentau benar September apa hamstring auditorium hall ka ba ni sestang no naduka ka arbitration